sininna nabi-nabi angka manangi makka ceri monrina nabitta aga batuana sinito matoma malabiku sila sura malabiku anak-anak pia manang maka dana reko ipataton nyero riasange sampaja risesena idi umakna nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ceki tu lori nabitta asibalikanna nareko angka nasa nyalena atau maka celo ri nabitta na kiadena patatong riasange sampajan tania atau maka ceit oki magalung idi pagalungi oki madara idi padarai mabalu idi pak balue mapaguru idi gurue makantoro idi pakantoroe nareko makanja itan tuan tania tadillahi ta'ala pakasian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sining atama tapana Allah Ta'ala engke pada hadir yang insyaallah kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Asukuru kangil lauri sese arajanna Allah Ta'ala nasabak nafakke totorita maddepu-depu ngesiri lalenna iyewe onrom malebie pada waktu yang mulia dan bersama dengan orang-orang yang mulia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah subuh yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Ribicarai onawani makkadai yer ular ramalangi adalah hadiah. Hadiah iri seseta idi umatna nabitta sarik wamengi iyewe umuruk tak maponcoe fakkasiwiata megai angke nari sesena pengalataan. Neke iyewe umuruk tae farallui fada irisang idi sininna tau matappa elori sese arajanna ngala ta'ala maka da aga visi mesitta tuori lebokna iyewe tanai aga katana ngala ta'ala nawereki tugas dan tanggung jawab tuori lebokna iye tanai. Maka jawaban itu sitonganna dena faja si mata ifuada ifau yang ngakiri yolona ngala ta'ala rilalanna tasyasso siwanni nalani riawa wekalima ifuada riyolona ngala ta'ala yana ritu tempona
ibaca ria senge doa iftita tempona masampajaki imma i sampajang wajib yarek gana sampaja sunnah ipuadai makkadai inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Inilah visi misi kehidupan kita di dunia. Dena faja si mata yang ngakiri yolona pengala ta'ala inna sholati karena majapunna ye sampajakwe wa nusuki fakasiwiaku baik yero jama-jamang untuk akhirat makkotoparo jama-jamang untuk lino wa mahyaya atau tongata nania amate ngata lillahi rabbil alamin apun nama-nama ngala ta'ala. Mulanna riaku rilalanna rekewe adai ya naritu sampajatta maka da iya we sampajange apunanna ngala ta'ala. Nareko apunanne pengala ta'ala berarti indrangi maseri seseta. Sebayiro riasange sampajang tania gau baru. Nekia sininna nabi-nabi mapamula pangulut Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masampajamaneng. Tempona Nabi ipalalen Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram nenapa iti wilori Madinah kemudian ke Baitul Maqdis kemudian ke Bukit Turi Sina dari Bukit Turi Sina ke Bethlehem dari Bethlehem ke Masjidil Aqsa. Tempona letu di Masjidil Aqsa nabita laisuro mancaji iman niga makmunna mapamula arwana panglutta Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa sininna nabi-nabi angka manangi makkaceri monrina nabita aga batuana sinito mata malabiku sila sura malabiku anak-anak piamaneng maka danareko ipatatong nyeror ya sange sampaja di sesena idi umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ceki tu lori nabita asibalikanna nareko angka nasa nyalena atau maka celori nabita na kiadena patatong ya sange sampaja tania atau maka ceit hikmana nareko angka tau nasa nyalena malabbi nekiadena patatong riasannya sampaja 5 waktu tania atau malabit alena mi masang alena mi lanti alena atau malabi nekiadena malabi pada nabi-nabi risesena pengalaan sebangka to tahu malabi kak tuli milih pakal lebih nekiadena sampaja tania atau malabi alena mi masang alena atau malabi maka yang dipesankan oleh Rasulullah yang pertama kita ajarkan kepada anak kita sampajang siaga umur na wijata na Pak Guru mas sampajang bisaba isinin pitu taumi umur na wijay isurani mas sampajang magi na sampajangnya nasabak sampajangnya bukan hanya sekadar pakkasiwian nekia lakiria dan jasmania melomaneng ipacing tomak jene nainapa melo kima sampajang lakiria batinia melomaneng ipacing terutama atita melo ipacing yenaro nakada Andre Gruta Menteri Agama maka danareko angka tahu toli passalamu fitawe para lumovi na pacingnya tinait para lumovi mak guru enang kata toli pasale tau lainnya
namo matandre nasang agama na makanja pakasiwian na narekotoli pasala mo bitawe melo mo pak guru itu. Salah yan. Gara-gara yan napakwe melo mo pak. Yang kedua nareko angka tahu alena toli na pasala. Gara-gara ya je napakwe. Maka itu tahu sementara dalam keadaan belajar toli mak guru mo biasana. Yang ketiga nareko angka tahu dena pasale tahu lenge de tona pasale ya lena berarti itu tahu latu ni aguruna magai nafalisi lokop ngala ta'ala maka da elo ulena ngala ta'ala na kajejiang iye jama-jamang maka salat na wajika ki ngala ta'ala bukan hanya sekadar meloki masem pajang masom palor ngala ta'ala nekia lakiria jasmania batinia ipakanja gimana nih ya naroni akui sampajata apunanai pengalata wanusuki fakasiwiata bahkan angka to fanritata pak batuangi bukan hanya sekadar fakasiwiat sininna jama-jama linota nareko ipego ina sibawe madeceng tama mana ngi fakasiwiat oke magalung ini pagalungi oke madara ini padara mak balu ini pak balue mak guru ini gurue mak kantoro ini pak kantoroe nareko makanja itan tuan taniata lillahi ta'ala pak kasihan itu tasangame makada loki mak jama-jama lino hanya sekadar untuk mendapatkan ekonomi tadinya pak kasihan itu angka-angka nabita masam pajasubu Purana masam pajasubu mak jamak manang si bawa jamaah jadi terbantahkan kongka maka dadek na wadiki berjabat tangan sesudah sholat yero nabita tempona pura masam pajasubu mak jamak si bawa sahabat ero tempona berjabat tangan dengan sahabat angkat koro sahabat narafi maka rofa di mana maka dia nabi tak magi tu nama karofa limamu magi nama karofa limamu maka dia yero sahabat ya rasul yero ya nampai makarofa limaku kokura kama sampajasu buli suna boleh useleba wapakiaku nenapa menreka bulue agam pego ko bulue yero upego surona ngala ta'ala menreka ko bulue urapa-rapa iru batui arapa-rapa iru batui ko bulue nenapa lo taro ko sipuku nenapa lo wesangin nonolori pasaeng Nei napa yena ro balu asele na yero jama-jamaku surona ngala ta'ala yena ro kasih ubalancangan ni beneku yena ro ubalancangan wijakku yena ro ubalancangan ni tomato aku makro jamaku asoswe surona ngala ta'ala andaikan kita ganti dengan kondisi kita kubelawak kok dijaji makadaki kokura ka masam pajasubul li sunah bolaku selebawa pakiaku kemudian saya ke kebun yero pagalunge loka magalung yero misalnya pak kantoro lo nama kantoro lo nama pak guru dan lain sebagainya pada lo mana nih ko jama-jama linota yero nasabari nama karopa limaku surona ngala ta'ala makosara jamaku nasabari nama kosara limaku nen sabak melo kakasi balancewi wijawijaku beneku tomato aku yero nabita neng kalinga bicarana iyewe sahabat emi cawe tempo na pura mecawa nabita nalai pe maliman na yero sahabat kemudian dicium nabita bawi liman na yero sahabat
Nainapa makada nabitta iye na limay de nanray afinna ranak. Aga pangajana sini tomato malabiko sila surah malabikon ke hadir. Maka dana rekomajama kiri lebon na yetane jama-jama lino rijama bukan hanya sekadar melo kisah padui. Neka na rekoiro jama-jama lino ijamae. Maka njak moi tania to jama-jama na ciang agamata halala moi yero jama-jama rijamae dengan niat sapa kidale melo ipanrenga keluargata. Sapa ki dalle meloi pandrengan wijata, sapa ki dalle meloi pasikolangan anata, sapa ki dalle nasaba melo ki balancai wi tomatuata. Jaminan ki nabitta, maka da iyewe olita na jamin ide nanre apinna ranaga. Tetapi catatannya jama-jama halal apa? Jadi nare komajama kiri lebon na yetanae. Bukan hanya sekadar untuk mendapatkan ekonomi. Nekia mancaji pakai siwiangi lori sesi arajanna pengalatan. Jadi ajak tepat turan nupa makada loki darat ta loki galuta loki rijama-jamata makada laba isia-sia watuta. Tetapi sesungguhnya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang ngakui riolona Allah taala wa mahyaya atutungata umurutta iwe umurutta nawereki pung Allah taala ipertanggung jawab nasaba apunanaf ngala taala yanarona waniri rampai makadai ma ponco mi umurutta idi umana nabitta ponco nekia melo ki iyewe umurutta si angka isi bawa umma angkeriolota. Maka solusi sangat sederhana na pak guru ngaki nabita. Apun neki amal jari. Mega wadiri onre mengamal jari ya. Wadiki ko masigie. Wadiki ko sikolay. Wadiki ko pesantrennya. Wadiki ko lalangi. Batuan na ada na reko angka amal jariata baja singa di naide na nerulle maksimal le papole riasanya pakai siang apa lagi na reko purani riantara rilalenna lori calori na kuburue dene nerulle pegau pakai siang neka angka amal jariata insyaallah dena paja si mata masolo iero pakai siata tamari lalenna rekeninna catatan amalata yang sangat sederhana kode nerulla yero masoli-solie enang ka anak bali bola tamilo mengaji idik meliangi akorang nafaki mengaji masempo yero dan dipakai sepanjang hidupnya kode si nerulla mapakero minimal anak tamaneng tapak gurungang riasenge surah Al-Fatihah. Maka dedek nama kanjak tajwi kupak guri wijaku dena marigaga. Yang penting idi pamulapak gurungang wijata misenge riasenge Al-Fatihah. Magai bacaan Al-Fatihah dena paja rifaki maka tungke yero wijata na baca Al-Fatihah na saba idi nange pak guru ngengi maka idi tomatoy lolong ki apala pacaat decem boleh wijata sebangka tonga toje itu tahu pak dena pala surah Al-Fatihah sebelum Ramadan aja nanai po kampun na aja tonen yang tap kosan na engka melo boting kebetulan iya mulai apa isi bawah sore mengaji ya rumah mulangi lancar yang kedua saat dewa apa pak kak deta apa Al-Fatihah saat depa alhamdulillah
Ustaz Dewa apply Pak. Yang kedua dan yang ketiga dan yang keempat nafla. Upalisu sih, kau mamulangnya maka dah kau pakai di tafla. Nafla ay surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Upalite sikor yang kedua nangis, desi gak kasih. Usure masalawa, usure masyahada, takut ni semua. Usure masalawa, dek sini say. Utanay, maka daka napatta kami lumancakilakai, na dia taplay Al-Fatihah. Nasang bekat al-luafo ni matu Pak. Si kampot tayo, padat to bela. Pelajaran masa riseseta maka da idi pagurungan ngiwijata surah Al-Fatihah. Idi pisay ngianata baca adeci. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 3 tahun memasuki 4 tahun lai sasse arona ne napa ibisai aga pabatuan atau fanritata ketika Rasulullah menjalan umur 4 tahun Nabi say arona Nabi say atinna maka dayero anata idi umana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nareko narapi ini umur 4 tahun pak gurungan ni wijata baca-baca adeceng ipak guru ni misangi riasangi pak doangan ipak guru ni misangi riasangi basmala meloki manre ipak gurungnya nata elo doa kina baca doanya Allahumma barik lana ipak guru ya nata idi to matoi pak gurungnya ni ya pala mana moje tu pak doangan na narik to melo manre maka nasaba iro pak doangan na narik to manre ternyata bukan hanya sekadar doa biasa. Maka ini patu-patuka kita meloduan narik to meloki manre sebenarnya itu adalah filter penyaring. Aga ya penyaring. Engkam mana anu dena wadding ipatama rilalan nalan roaleta anu dena mafacing dena risang yena rugunana. Apalagi mako ke campur-campur jama-jamana tau di samanan itu. Kapo to mau bikin. Loki boleh matuang, miloki mak baca doa. Nah isengam po maka dayero jama-jamana. Si campur-campur. Angkato mafacing, angkato si tangga mafacing, angkato marota. Detallau nundaki, detallau. Eto kena kadeki sombong. Maka solusi sangat sederhana. Narek koma pakir bicara natalauna. Dibaca ni parelodan narek kotomelo mandre aga gunana angkamana anu dena wadi patama rilalan nalan roaleta yena ronari yelori pengalatala sare kwa mangina dampeng. Nareko anu dena manasa. Yena mua nareko anu manasa. Silalona pura boto koro. Nena pano biki maka dana mowe kesiratu tabaca padoangan na melo emandre nena patandre detto naguna. Sini to mata malabiku sila surah malabiku ang kehadir. Selanjutnya detto nawat di makadaki jama-jama caripa ka pan-panringa ka. Sebelum Ramadan angkat atau mat telepon boleh ka maju mau Ustaz nalika tahu Jumat berkah nalika tahu Jumat berkah di apa wisangi mini kata malinga ewa tahu narek ko yero nandri naweringa tania anu mafaci wan regi ya rega nade. Jawabannya sangat sederhana. Nareko ibata bataimi agagai makada mafaci gayare ganadena mafaci nalenga yero tawe. Dalam kaidah fikihnya usul fikihnya nareko angka agaga ibata batai
maka kembalikan ke asalnya, yaitu keyakinan. Yakiki maka nama pakai famulanya. Contoh, seandainya engkau balik bolata dek nafada agamata nanandre yero ria sangi bawi lairita nangi maka da purana karawa yero daginaro onange le purana karawa sisanna arawengi mak jama marica apu liman nekiadene rita makada kira-kira yero marica na limanna yegaro dagingnya nangi purana karawa ya regawai biasa mak jama makade usul fikih narekodena mana saaga pasabarang sebelumnya maka de nama rigaga. Contoh lain, angka bali bola tama piarasu, angka to bakta koyawa bolata, yero bakta memungkinkan yero aswe minu rilir akoranangi waitar atar waitar. Secanna melok imagine makadek ewe tau konawan nie purei nalepa asu ye wait, nekia de titai. Nareko makiro bicarana menurut kaidana usule nareko de tonerita makada pure nalepa asu silahkan dipakai untuk berwudu, silahkan dipakai. Aku makada mi ewe tahu kau purei nalepa asu de nama rigaga yang penting de to titai ya rega de to gaga podaki ye mi kota je makrai aja bawan ta misengi pura tita dena tama makotone rona reko angkato maleki agaga dena manasa ni gaje nange maleki aga jama-jaman itu dan lain sebagainya silakan diambil silakan dimakan pakai nasabak denan nesa makanya itulah nasabak denan nesa usahakan membaca doa sebelum makan yena romancaji filter yena romancaji penyarin masa riseset yang terakhir wa mamati lillahi rabbil alamin yewe amate ngetae apnanek ngalat. Jadi amate ngange na palisu ki ngalatala amate ngange pasti pada riola. Nana rekomelo ni riangoleri yasangi amate ngang ako ni rawatue na fitamana ki ngalatala asele karesota tempo na tuoki. Yaro pasampajangin na pitani ngalatala tempo te pamadang angken asele karesomu tempo masampajang. Papuasai angkanya asile karesomu pasti dakan angkanya asile karesomu maka ketika orang dalam keadaan zakarat aku ni ruwatue manyama papina dina nasaba ipitame toniri pengala taala maka de angkanya asile karesoku tempoku matunru maka siang maka ketika diantar ke kuburan aga na kuada to ngadecenge kot dimuni paparifarika ya jaja to hera kuma bule to mati kipa dene sa dingalewe to malasi nasaba parello do anname to yero to mate kot dimuni paparifarika tetapi asibalikanna nareko tau madoraka menghadapi yang namanya sakarati pitani rip ngalatala sinina karesona yero pa saumanu pitani saumanu na yero to pa balyangi pitani balena tau majai si panai pita mana nih tau mapakero dek namelo pasarangi antara nyawana si bawalan rolin maka ketika pada saat itu iramperi lalenna kita tanwirul qulub angka pitu plosap bu malaika napaturu pengalata alama ceneri tau ripamadang to madece nyare gatania to madece narek ko tau tania to madece iye nange pitu plosap bu malaika iye na pasai na pasarangi antara nyawana si bawalan rolin maka iye nange pitu plosap bu malaika angka na makataniwi ajena angka na tandra iutuna
angkana tanrai popana tanrai babuana tanrai arona makke ya lonna maka taniwi limana ulunna nainapa nafassa sarikpam mengiro nyawana si bawalan roalena masarang naina sabak pure nang ipitari pengalat Allah angkani pamalamu angkani asli karisomu tempona de empatatong sampajang tempona de empatat mo pegau iriasang puasa pitamane de na melo pasarang nyawana si balan roalena maka ipasak ko malaikat isarik pamangi nei pasarang antara nyawana si bawalan roalena ako mo piro nama sessa moloi iriasang amatingang gangkan na layule ilol kuburue aga na kuada to mapakero makare tega kak melo mutiwi tega kak melo mutiwi tega kak melo mutiwi gangkan na matana nasat di pak bule tempo na nule lo kubure aja mi gaga maka dan narik pangka to matana layule kubure to majara de nak berbicarana palai ko to mawasa-wasa watakelin makrai mega kapat jana magi na matana de nak berbicarana to malabiku sila surah malabiku ke hadir iya na nangi melo yang akhiri pengala ta'ala maka da sampajata punana pengala ta'ala karisota jama-jama linota punana pengala ta'ala umuruta atau tongata punana pengala ta'ala wa mahyaya wa mamati nania amati ngata apunana mano ping Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati oleh Allah kena ro rampengki dan marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah ya lebarakana surah Al-Fatihah nama muarei nasaba barakatna surah Al-Fatihah na wereki ngala taala adisiti singang na angkaki malomo papole ria sange pakkasiwari lalanna ular ramalan ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah yang kita khususkan pada jiwa dan raga kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.